Zareo club maman basketball aketo tamin'ny Manolo dia faly manolotra ho antsika jiaby. Événement mavety be Miss deuxième édition. Miss deuxième édition. Oui baba, ela zay, ela tsy dingraha. Miss deuxième édition aketo tamin'ny Manolo. Fifaninanana viavy tsara isika zegny salakavala min déjosté programme anao azadigna daty miasabotsy fa telo volagna jona taogno telo mroapolo sy arivo. Miss deuxième édition antrampokon'ologno mano izay manomboka amin'ny sivora aly ke ireto avy ny zavatra hitanao amin'izany amin'ny fitafy indesin'ireo zazavavy. Tenue de ville, tenue de soirée, tenue de plage, tenue de sport ary tenue traditionnelle ary mbola tsy vitan'igny misy ny animation DJ jusqu'à l'aube. Karakara zegny zavatra hitanao amin'ny fotoagna aza mijidy tambagny rano ampambo tsindromagny ke vitipidirana amintsika zany atao amin'ny radio mirahary azakan'olo jiaby 10,000 ariary matafiditra olo araiky invitation 10,000 sy realigna ariary couple mazava ho azy mahazo table ke karakara zegny ny programme atsika aza digna ho zao miasabotsy fa telo volagna jona taogno telo amby roapolo sy arivo. Miss deuxième édition antrampokon'ologno manoro raha mila fagnazavagna fagnampiny antsony laha 034 20 005 92 ke aza mitsentsegny organisateur mazony raha sécurité mafatoly ka ozaoe ho anao le naregny mifampilaza amile tsy naregny tonga ava maro Natiako nina